nakhona lapho le principle iyafanana ukuthi lo mKristu akufuneka amdivorce lona longesiyo umKristu, kodwa angilona longumKristu longa initiate i-divorce, hayi lona longumKristu. Bese sishiyana ke last week kugcwele imibuzo la. Lesawucala ngayo bathandekayo imibuzo beyikhona last week. Kodwa ngiyathanda singakangeni kule mibuzo sicale ngokuphinde siyifunde lencwadi yabaseKorinte sahluko 10, sahluko 7 verse number 10 siyawukuma nga verse number 16. Baba bangifundelayo namhla. Upho umbhobho wabo pho. Nango umbhobho wabo bathandekayo. Kepha labashadile ngiyabayala kungesimi kodwa kuyinkosi uthi umfati angehlukani nendvodza yakhe. Kepha nangabe ehlukana nayo akahlale angenzi noma ke abuyisane nendvodza yakhe. Nendvodza ingamlahli umfati wayo. Kepha kulabanye kusho mine akusho yona inkosi kuthi nangabe umzalwane anemfati longakholwa yena ke lo mfati avuma kuhlala naye angabomlahla. Nemfati nangabe anendvodza lengakholwa kodwa ivuma lendvodza kuhlala naye ke angaboyilahla. Ngoba indvodza lengakholwa ingcwelisiwe ngemfati wayo. Nemfati longakholwa ungcwelisiwe ngendvodza yakhe lengumKristu. Kube bekungenjalo ngabe bantfabenu bangcolile, kepha njengamanje bangcwele. Kepha nangabe longakholwa afuna kwehlukana naye, akehlukane naye. Umzalwane noma ke umzalwanekati ukhululekile kulokunjalo. uNkulunkulu unibitele ukuthi nibe nekuthula. Wena mfati, wathi ngani ukuthi utayisinzisa indvodza yakho? Wena ndvodza, wathi ngani ukuthi utamsinzisa umkakho? Yeah. Awusithandazele ke manje. Thank you. Babe livi lakho liphilile namhla ekuseni sesiyalihlalela lona. Sifundzise namhla usicondzise babe lo ingcwele konke lokhu kwendele buhle nekubabatwa kweligama lakho Jesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Ake ngenibuze ngoba ngeni beningibuza. Usho ukuthini lo verse number 12 nathi kepha kulabanye kusho mina akusho inkosi. Ngikufundisile lokho. Ngifuna ukubona nje ukuthi nakubamba yini noma anzange nikubambe kanti it's very very important uma athi kusho mina akusho inkosi. Shokuthini la? Magelenhle. Sanibonani bazalwane egameni laJesu. Leli verse lisho ukuthi akuphumi enkosini emlonyeni wenkosi licobo lwayo but lana bekakhuluma la kuniketwa ngumoya longcwele. Yeah. Shoda akuphuma enkosini icubo lwayo kodwa bekunikwa ngumoya ongcwele. Okay, lokushiwo ngumoya ongcwele akushiwo yini inkosi uJesu. Bazalwane. Shokuthini babemethula. Thank you Mage for trying. Babemethula. Siyabonga mfundisi sanibonani bazalwane. Bazalwane ngicabanga ukuthi mfundisi lokushiwo nguPaula lo kungashiwo inkosi sengumbono wakhe naye acabangela ukuthi kuze sitokhona kuchubeka embili. Ngusengumcabango wakhe lawo fakela kubazalwane kube ngumcondo ukuthi kutokhona kuchubeka nekuphila
yebo kona kusachamuke enkosini ngoba lokunenge uyala ngekwelive laNkulunkulu kodwa naye idiscretion yakhe kuze kute ukhona kuchubeka umbono wami uthi nine ningakwenda lokho. Okay. Kubuya kuye ke lo. Okay. Babe Vilakazi. Ngifuna ukubona ukuthi niyalalela nangifundisa. Ngoba nisengakathinti lokho kwasho. Impilo bazali egameni enkosi yethu Jesu. Yebo. Mfundisi ngicabanga ukuthi kusho ukuthi Paul bayachaza ukuthi njengemuntu yena la sayihambile lendlela. Simele bamele ukuthathisa kuye ukuthi la sakhuluma koyena njengomuntu omdala sakubona sabonile. Bamele sibakuthathe. Aha. Manje nathi akushiwo inkosi lokho kusho ngimi. Ukusho ngoba yena vela asangumkantsha ubovu. Kuba labantu lokuthi Sangumkantsha ubovu. Okay. Cha kuyevakala. bafanele ukuthatha la kuye. Cha kuyevakala. Babe Dube bese sibuya kuba beGamethe. Kusakhuluma bobabe manje ake bathule bomake. Sanibonani bazalwane. Mina ngicabanga nje ukuthi i-conviction yakhe ukuthi lokhu kahle ngulokhu. Yeah. Based on ukuthi luhambo lwakhe nenkosi. So i-conviction yakhe ithi lokhu kuyahambelana. Okay. Cha kuyevakala babe Dube. Ngiyabona ukuthi anekunakanga lo. Babe Gamethe. Seningakhuluma ke nani labasha nabomake ngoba ngibona sanokukhuluma bobabe. Sanibonani bazalwane. Mina ngekubuka kwami bazalwane ukuthi Paul abebeka lamanye ema case labe ngakashicilelwa embhalweni. Ukuthi yena ngembono wakhe ubona ukuthi kuhanjwe kanje. Okay. Amen. Yeah. Cishe nje washaya khona babe Gamethe. Uvela uyekhona. Uyekhona. Yeah. Babe njani. Bese ngiyanika ke awuvule slide number 181. Ngidawamba kulolo kusho ngibabe Gamethe ekuthaneni lokunye bevele nje kuyicommand lebuya enkosini kuthi divorce no. Kulolo kunye akude icommand lesingayithola nasibuyela le ku scripture but uyibeka njenge opinion yakhe. Okay. Kuthini ke lapha bazalwane? Khona ngasifundela lapha phezulu. Akubonakala, nyama. Here the instructions Paul gives are something about which the Lord Jesus did not speak. And so Paul says, I, not the Lord. Paul's teaching on this, however, is authoritative because he is an inspired apostle. Kuthini ke? Yawuza kumkanje ubovu. Yawuva umkanje ubovu la uqhamuka khona. Yeah. Okuqondile nje bazalwane la uma athi lokho akushiwo inkosi usho ukuthi akukho lapho Jesu akhuluma ngako khona. There is no record yalokho lesengikhuluma ngako lapha eBhayibhelini because phela Paula all along apho gqizelela indaba ye divorce ukhotha lokho kushiwo nguJesu. Ngothi uJesu vele indaba ye divorce uyichithile. Bathandekayo. So uthi ke lapha I not the Lord. Okusho ukuthi nine bathandekayo njengoba khuluma uJesu asaphila lapha emhlabeni asekhona lapha ku ministry yakhe azange addresse le issue le yemKristu aganene nani na noma shade nani na nemuntu longakholwa azange ayiaddress. It's a new subject. Kodwa ke ungamthathi ukuthi kwakungumane kungumuntu nje. Remember ukuthi bonke lababhali beBhayibheli laba over 40 they were
inspired bebaphefumulelwa ngumoya kaNkuluNkulu ukuthi benze njani na babhale. So uyifaka ngamabomu nje lokuthi kusho mina la kusho inkosi mbamba naye ngaphandle nje kokuba ngumkantshubovu lokuthi abese angumbhali waleli Bible kwase kuvele kumnika amagunya ukuthi angakhuluma bazalwane. Kodwa akusiyo into Jesu la iaddressa leyo. Bekuna 3 questions ke last week. Omunye umbuzo uthi kusho ngani lapha ya ku verse number ngawugcina ngawo noko ngicala ngawo nje ngamabomu ukuthi verse number 1 manje la ukuthi khona indoda engakholwa ingcwelisiwe. Verse 14 nanguya ngoba indoda lengakholwa ingcwelisiwe ngemfati wayo nemfati longakholwa ungcwelisiwe. Ngitheke siza ku-addressa ke lokho bathandeka kukhona khona la emanothini. Umbuzo wesibili wawuthi ngubani umuntu okholwayo nongakholwa? Ngubani umuntu okholwayo nongakholwa? Sisho ngani ukuthi lo muntu lona uyakholwa? Sisho ngani ukuthi lona akakholwa? Phendulani ke bathandekayo. Kangani ngini? Mina ngiyakholwa abazalwane. Nisuke nisho ukuthini? Nisuke nisho ukuthini kani bazalwane nanithi mina ngiyakholwa lona akakholwa. Phendulani na umbuzo wababedube la ubuza last week. Yebo mjust. Bona ngetento. Lalelani ke ukuthi uthini ke mjust. Bona ngetento. Khuluma mjust. Ngiyabikela bazalwane egameni lenkosi. Kusho ukuthi bazalwane ubona ngale misebenzi yakhe la yendaba lo muntu. Yeah. Nekuthi unetento takhe nje. Okay. Unihamba kahle. Umuntu okholwayo umbona ngetento. Lo ngakholwa umbona ngetento. Okay. Ngiyayizwa lento loyishoko mjust. Ake sizwe lapha kubaba Methuli. Ngilibhekile njalo bomanga. Ngisabona bobabe nje baphakamisile. Siyabonga mfundisi. Lo kukholwa mfundisi kune context lekufuna sikuthathe ngayo lokuthi uyakholwa nakakholwa ini. Mina ke ngidawuthi akamkholwa Kristu ngetendo takhe leti phambuka kulokufiswa ngeKristu. Mhlambe ngingasho ukuthi ngimlongakholwa kuKristu. Kodwa yena ngidakugeneralize ngithi akakholwa mhlambe kukhwala kutangiba khona ngoba nelidimoni nalo liyakholwa. Kodwa ke ngale context lesuke sikuyo kufuna sikhona kwehlukanisa ukuthi cha lona ke akayikholwa ngoba sithine siku context yenkosi Jesu yena ukulenye context. Kodwa ke wonke umuntu nasathane uyakholwa. Amen. Ake ukhulume akaqonde ke baba Methuli. Uthi ngimuphi umuntu lokholwa? Asesisho lokholwa kwaJesu singasho lokholwa nje okunengi ngoba man is a religious animal phela. Sithi lokholwako mfundisi thine kufuna silandzele le context lesikuyo. Uyakholwa ngekulandzela timiso nemiyalo nekwenda inzando yaNkulunkulu uyakholwa. Okay. Kodwa lokumehlulako loyo kusho ukuthi akakholelwa kuloko. Yeah. Amen. Sithi ngikhumbula nje ukuthi sikhuluma ngeChristian la. Yes. Sikhuluma ngeChristian. Who is a Christian? Mhlambe ngale singisi kuzaba ngcono. Kunalo kufaka ngesizulu. Siyabonga baba Methula. Ake ngibuye ngala laba bomake banenge ngale ngiyabafuna nami. Inkonzo yabomake phela namhla. Ngeke siyabengcelela. Kodwa sicale ngesingilo adult. Ngiyabonga mfundisi. Mina ngathi ukuthi ukukholwa kuvuma Jesu ngemlomo
ukuthi uyinkosi nemsindisi empilweni yakho bese uyakholwa enhlitweni ukuthi wafa esiphambanweni wafela atono takho lokuvuma ngalomlomo Lokuvuma. Lo muntu lomvumile Jesu ngemlomo kodwa sowukholiwe ngani manje ngenhlitiyo nhlitiyo bese uyavuma ngalomlomo solikholwa ke lelo noma izono zakhe angakayishiyi kodwa nje yena manje kholiwe ngenhlitiyo yakhe wavuma ngemlomo uthi Jesu uyinkosi so uvele lo muntu qhubeka netono takhe ukholiwe lo muntu uyavuma uyatishiya atono takhe. okay naku make gwebo ngala yeni neyo nathula kangaka nina niyazanza kona ngithulale kushonini bazalwane I'm saved shokuthini Sanibonani bazalwane. Uqinisile sisiphindile ukuthi vele ukholwa bese uyavuma ngemlomo. Kepha ke yithi masuvumile saleke uhambisa kwakhe. The act atibe njengaleta uNkulunkulu phela ta Jesu. Ungathi noma sowukholiwe so lokhu uyabhuca elisakeni. okay Yes sibuyele kunamhlabele lothi sihambiso kwakhe nabantu babone ukuthi sihambiso kwakhe. okay ake ngibuye ngala ngathi amehlo wami ngathi abuke one side baningi abantu bebaphakamise ngala bomake ezungu nabani kodwa Sanibonani bazalwane. Ungabe sengimosha isikhathi. Ngivumelana naPhendile ukuthi ukholwa ngenhlitiyo yakho ukuthi Jesu uweda utofela tono tethu futhi uyinkosi bese uvuma ngalomlomo. But bengithi ngidawungedala ukuthi bese uyalandzela konke lalathi kwende lokubhalwe evini lakhe wende kona then ke umKristu noma uyakholwa. okay siyabonga baba Mark babe wani manje siyabonga Mark ungibabe na Mark wena la ngumake nje babe mavusa ukaphakamisi awusize lapha bonga aphakamisi ngusukela ngamabomba. Sanibonani bazalwane. Likholwa ngumuntu losinzisiwe lo emukele Jesu kuba inkosi nemsindisi wempilo yakhe. Lo muntu lona ungumKristu ngoba uhambisa kwaKristu. Lona ke longakholwa yena vele akakasinziswa lo muntu. Akakabopheleleki kuphila bungcwele. Sawucedile. Lo muntu lona ke wemukele uJesu bazalwane ngoba inkosi nomsindisi wakhe washiya ngoba sithi saved from what? Saved from sin. Shothi manje ulahlile ini izono amaKristu ehlukene kanengi bazalwane. Kukhona ama-professing Christians. Sekukhona ama-genuine Christians. Angathi uyezwa nje bathi Swaziland or Eswatini is a Christian country. Kusho professing ukuthi bathi ukhona uNkulunkulu. Kodwa mbambamba zange bamemukele alawule abe Lord and Savior. Lo muntu lona ke manje sohambisa ke lokuthi Christian. Kusho ukuthi lo muntu lona sohambisa kwabantu sophilisa kwabantu ngoba kuhamba phela ngenyini uphilisa kwabantu manje philisa kwaJesu simisela manje ukuthi noma yini uJesu ayishoyo ayenze njengoba uJesu nje athi akasifuni isono naye akavela akasifuni futhi soyehlukanisa yena akasakhonza ezinye izinto so ukhonza bani manje Jesu kuphela akasayi nje nakubo mpondo zibhekele yena vele nje senguyena Jesus likholwa ke lelo lo ongakholwa ke vela zange wamemukela uJesu Kristu uyayiphilela nje sinoma kanjani khuluma ngaloko kuJesu ukuthi cha kungenzeka ube semshadweni wena sowamemukela uJesu waba inkosi nomsindisi wakho kodwa lo muntu lo oshadene naye akazange wamemukela uJesu akamazi uJesu uyayiphilela nje so wena ke ungamlahli
Ngoba afuneka silahlelwe icontext. Ungamlahli lo muntu ngoba uthi lona akakholwa. Mhlawumbe usebenzisa izimbiza, usebenzisa iwasho. Yonke lenyakanya vele akakholwa vele. Akakholwa lo muntu. Lithi ke wena ungabe sesoyamlahla ke. Kodwa yena athi yena ngisafuni ukuphila nawe ngoba wena ungumKristu. Lithi ke hayi awukabopheleleki ke lapho. Ungamvumela ukuthi cha akunandaba ngoba usho njalo ngiyavuma ukuthi sehlukana. Kodwa hayi kube nguwe lo initiator ukuthi ha vele kube niyathi bazalwane ngihleli na Sathane lekhaya njengoba ngihleli na Sathane ke vele ngizamdivorce. Cha awunalo wena ilungelo loku-initiator i-divorce. Leli Bible linikele lehedeni leyo right yokufuna ukudivorce wena. Nalekade lona anginandaba mina ngihleli nomzalwane wami. uNkulunkulu ngibusisile ngana umzalwane. Uyangithandazela umkami. Abantu abami bayakholwa ngibusisekile kusho lehedeni. Hlala ke wena nalo. Liyabhema. Yebo phela liyabhema vele. Ngithi lehedeni vele lona. Wena usilo. Kona kusilula. Kodwa lithi iBhayibheli ungamlahli. Kusho leli Bible lento le. Ophikisayo nje uphikisa le Bible. Wena baba Martin. Baba Martin. Ngiyazi awuphikisa iBhayibheli ufuna kwengeza wena baba Martin. Yes baba. Amen bazalwane. Nababa eGamethe ngala. Ngiyabonga mfundisi. Bengisolo kunalombuto mfundisi kulo verse 15 because lokhuluma ngayo ngeverse 15 against lo verse 11. Verse 11 uclear when it is Christians. Yeah. Once you divorce sekufuna ungasashadi until aze mhlambe ahambe lo boshada naye emhlabeni. So lapha kulo verse 15 nange lo mzalwane so lo ngakholwa so ucela kwehlukana nalomzalwane. I-question yami ithi we are applying lo verse 11 la kulo verse 15 noma so umalile lo ngakholwa usengashada yini lo kholwako lo waliwe. Sizawungena lapho baba. Amen mfundisi. Yeah, kuna slide sako nje lo. Ngonya uthi nje ngisaphendula lembuzo ya last week. Sisamele ukuqhubeka nokufunda. Baba Mavuso. Uthi ke lo munye nangabe le ndvodza iyangishaya ngishaya mbamba futhi ngale ndlela engishaya ngayo akuphileki nayo ngishade nayo noma beyikholiwe kodwa seyiwile iyangibetha. Iyangibetha. Yayikholiwe manje ayisakholwanga. Iyangibetha. Lalelani ke bathandekayo. Lalelani ke lapho. iBhayibheli kayisho lutho ke lapho. Ayithi thina sifunda ini la? Bible. Angifuni mina ukuyikhulumela iBhayibheli la ingakakhulumi khona. Ayikathi iBhayibheli kodwa kulogane indoda yasiyamshaya kufuna bese wenza naku. Remember this is Bible study. So we're studying the Bible. And I don't want to confuse you ngezinto eziningi. Engingakusho mina ukuthi nangabe umuntu uhleli nendoda noma nomfazi ngoba khona abafazi abayishayayo belusa. Shaya indoda. So akusiwa amadoda kuphela la shayako, nalabanye abafazi bayakasabula. Ashaya. So ngathi mina cha labo phela kukabi lokho. Kukabi lokushayana, funa bakureporte lokho. Kuya reportwa lokho. Uqala number 1 ufune beluleke bemishado banikhulumise. Nangabe nehluleka lapho. Kale nje umuntu okufuna ungakayi nakubeluleke bemishado. Ufuna uqala ukukhulume naye. Ngulo wadala wena. Yena bakithi ngihlelana na umuntu. Umcebe. Cebe kuNkulunkulu lo muntu umcebe.
Ungagijimeli kithi thina bashadisi cha. Cala kuNkulunkulu ukhulume naye. So ungeza kithi. Uyazi nginalesimo bese thina sesiyambiza. Nikhona bazalwane. Sesenza njani na? Sesiyambiza thina sikhuluma naye. Nangabathi angeke labafundisanyana bakusuka mina ngahle nje sesawuthi ke thina hamba ubike emthethweni. Bemthetho ke bayadila ngoba phela bemthetho babuka inhlala kahle yani. Yebantu bayamkhulumisa nababasho ukuthi yehlukanani no. Bayamtshela nje ukuthi yewena. Uyazi ngapha kugege khona indoda ayishaya umkayo. This is a true story. Le ndoda ayishaya umkayo ngapha kugege. Yabikwa le ndaba kulaba be-community. Bayibiza le ndoda. Bathi lalela la. Phinde sizwe ukuthi ubeka isandla kulomfazi. Abashaya abafazi la kugege. Uyawusuka la kugege uyahamba. Siyawuqosha thina la. Wena opho kushaya umfazi. Yagcina ngalelo la ngidoda kushaya umfazi. So iBhayibheli alisho ukuthi bobe suyamdivorce. No. Alisho. Ngiyazi ukuthi kulesikhathi esiphila kuso lo moya we-divorce mnengi. So noma umnengi kangakathi nasishintshi. Sime lapha ekufundiseni kwani manje? iBhayibheli. Babe Gamet. Sanibonani bazalwane. Cishe ucishe address le lo mbuto lengiwo. I think 2011 noma 2013 sasifunza ngekubuyisana. Yeah. Reconciliation. Satsinza kakhulu nayindzaba ukuthi nangabe lona konile ungabide emalunga elibandla amkhulumise. Ukhanga usilona manje nanakalele lisiphinze hospital omunye baze babathathu. Likhona lalibhlungu khona lithi nayini bese nimnikela kuSathane. Sengilapha ukutheni babe kodwa boyikhulumisile wazama lokuthi uyithinze bese ngithi nje sengitawuyekela sengithi ke naku ke manje uyangishaya lo babe noma lo make ushaya lendvodza kube madima abathelo babathi yangisebentana ukukholwa kakho kanhlaka mina bese uthini bese ke seya athi ke ngifuna ukudivorce angayi lapho bayeke bayokhulunyiswa ababa bathe bamkhulumisa vele afokofise kwabona labafundisa fokofise kwabona lama elders simtreata kanjani loyo useselikholwa yini noma sohlubukile uloyo ke lo fokofisa abafundisi fokofise wonke into ba elders fokofise bazalwane lo muntu loyo ke sesimthathisa kwani manje kwe-unbeliever indaba yakhe ke ngiyo lele seyiyapi le ku community seyawukhulunywa le noma iyapi emthethweni enkantolo yawubika kwabemthetho ukuthi nanga umuntu angishaya kushaya bazalwane kuyareportwa vele ngoba kwafanelanga ukuthi kube njalo so kuyareportwa lo kodwa kushaywa kusho ukuthi umdivorce no kufanele ukureportwe ekukhuzwe hayi ukuthi ngoba asinalo livesi lento nakushaya ke umdivorce no futhi asinalo livesi lelithi sengiaddress indaba yokuphinga manje uma umfazi aphingile bomala noma la indoda iphingile boyala alikho ivesi lisho njalo addressa nje ukuphinga komuntu hayi cha iphendvuke mnanzi mfundisi kodwa ukwenele la kusaqhubeka qhubeka babugamela angenele so suke lo beka lokwangishaya wakhulunyiswa lo mkama bephiwe kungishaya wakhulunyiswa wamshaya njalo make waqala ushaye lo gamete yebo baba egamete so suke yena so ibuka la
Asophe ukungehlisa ungenyusa ngisafuna nawe nje la iceleni kwami apply for i-divorce. Kusho lo muntu ongakholwa. Sokusho nangu besikholwa naye kodwa nyalo wangishaya wakhombisa timpawu tekuhlubuka. Angathi vele sesimtreata ngani lo muntu loyo na. Sesimtreata nje umuntu ongakholwa phela isho njalo leli verse itsalene imtreata as an unbeliever. So ukwenza ke lokho sesilandela lendlela ye-unbelief. Kodwa wena ukwazi singakamkhulumisi thina. Bese wena somtreata njenge-unbeliever. Kutreata umuntu njenge-unbeliever ngeke ukwenze wena uwedwa. Bese uthi halena i-unbeliever ngoba naku siyalwa. No. Kufuneka simbize, simkhulumise, nase nikhulumile nehlulana. Phinde simkhulumise, siphinde simkhulume bese kusho thina. Lo muntu lo siyabuya la ibandleni sithi sibani bazalwane. Asisamtreat njengomzalwane. Nani mtreateni njengani manje? Njenge-unbeliever. Hayi wena uthi soza uconclude le khaya kakho. So uthi lena i-unbeliever. No. iBhayibheli alisho njalo. Make zungu sawukhumbula wakho umbuzo. Hayi namhla ngisadress imibuzo bazalwane leya last week. Hayi yanamuhla. Manje Hlabathi wenzani manje sokuphakamisa kangaka? Uyalandelela. Okay. Landelela make Hlabathi. Isikhathi sami sesiya ngokungishaya. La usheshe nginikhiphe namhla ngoba inkonzo yabo ma kufuna sisheshe sicale bathandikayo. Yes make Hlabathi. Wenzani lo mpopho wakho? Bengifuna kulandzelela babe kuwena lona lokuthi lomunye so uhlubuke to the extent mhlawumbe waze wafika nakubonyangwabi if I can say. So letintfo latentako latilandza le noma so ti initiate levele ngale so tiletsa la khaya. So foselela make ke kuthi akatende letintfo nebantfwana futsi kanjalo. Kuyagezwa la kwentiwa in la kwentiwa in la. Cha ngeke akwenze lokho. Lokho ke ngeke akwenze ke lokho ngoba phela nguye lo longenza njalo manje. Lo longakholwa phela nguye. So akakwazi ke lokuthi bese thina sosenzisa izinto. Nangabe usenzisa lokho naye lo muntu ufuna akhulunyiswe so uyanihlukubeza. Nikhumbule lithi bafazi thobelana amadoda enu kungathi kusenkosini. Awukwazi ukumthobela alanda bonyankwabe lapha uyabona nibazonixatha la. Hayi nani. Phela iBhayibheli iyayichaza bazalwane. Awumani nje ngisho nabantwana lalelana abantu abazali benu bantwana enkosini. Manje hayi ukuthi uzamlalela thamba ubulala umuntu. Kuthiwa ngilalele enkosini. Hayi noma ngoku. Umbuzo kwamake zungu hayi ungasabuzi. Sale so ngiphendule lo wakho last week. Amen. Ngoba sesiyangishaya isikhathi bathandikayo. Next week siyafunda ke ngoba nyalo asikafundi namhla sipho attend imibuzo. Sifuna kuyigcizelela le ndaba efundiswa iBhayibheli bazalwane ukuthi no divorce. Futhi wa divorce leli Bible lithi no remarriage. Kusho leli Bible phela. Manje asikwazi thi kwakha lethi Bible. Lesikhathi esiphila kuso sinzima abantu bakhuluma ukuthi umhlaba ubheke le yini bafuna us understandise kani le Bible leli elingashintshi. Limile nje lona. And onke amabandla avumele bo divorce ne remarriage kugcwele ama divorces kugcwele abantu laba remarrile. Manje iBhayibheli ivulile lo mnyango cha ungamvumela lo muntu akudivorce ukhululekile wena kodwa sizawube siyikhuluma ke indaba ye remarriage ngoba sisengakangeni kuyo namhla. Make zonke ubuza umbuzo onzima ke last week. Wathi naba labantu bayashada. Ulilili yangentombe emhlophe noma emnyama. Ngentombe emhlophe akushiwo lebalalayo. Ushiwo lempilo yayo. Kuthi sijabula ngale ntombazana amadoda lena
impilo yayo imhlophe yangena lelele igcoka izembatho ezimhlophe. Basuka lapha ku wedding night. Sika le cake. Alisasike ikheke. Akukalalwana. Njalo le cake kusuka kukhulunywa ngalo lapha ngomhlolo nje. Ninenza bo symbol of oneness nabo cutting of a cake. Ningaqali nithi ngile cake ke le cake. Ngoba nithi nisuka lapho nithi hamba onika ke ihlobo zakho, hamba onika unyoko zalo. Usho ukuthi le cake uzawulibala kunika nabo yisezala le cake. Seningathatha ke le cake ke. Seningathatha ke le cake ke kanti bothi wena le cake lishonaku. Seningahamba ke leyonika. Bazawulibala kunikisa le cake. Bobe sibuzo ohlala la kwabakeni wena mama. La sekuphelile. Usho njalo ke makezungu ukuthi kuthiwani la uma ngaba kulalwanga. Yebo umfana wami washaya impela ngisesekujabuleni wathi mfundisi nge-wedding night wathi akuvuki. Nge-wedding night bambile bayoyichaza wangishayela wathi mfundisi akuvuki lento. Ngathi mina sithandaza umfana wami. Sathandaza. Fortunate washo lo mfana. Sathandaza. Kwaphela 10 minutes. Wangishayela wathi sekuvukile baba. Ngathi ke mina sebenza ke mfana wami. Yenza kanjani ke mfana wami manje na? Sebenza mfana wami. So kuyenzeka abazalwane abantu bangene emshadweni thina nje bazawukhumbula lengibashadisile abazalwane losila bazawukhumbula mina na ufika ke umuntu sowuganile noma sowuganiwe ngikubuza first question kuyavuka yini cha ukuthi ngiyadlala ngithi angedluli lapho kuyavuka unayo yini i-sexual interest noma desire unayo omnye cha ukuthi ngiyadlala angedluli lapho nalo umuntu wakho nasomletha ngicala lapho Methwe bese uyamletha. Yingakho nje mina ngingayifevi lento ukuthi abantu abacale ngemindeni. Tshelana nemindeni bathi ngoba imindeni ngeke ibuze lonto le. Bazawujabula nje bona hawu mfana lakhe. Usilethela makoti. Jatshulwe. Kanti mina ngibuza lokho ukuthi hey njengoba nithi niyoshada nje. Kuyavuka yini? Ngisho la. Hawu cha, kuyavuka baba. Okay. Manje abanye vele bashada kungavuki. Kanti say crisis. Umshado lo njalo ke makezungu. Lapho kungazange kwalalwana khona is not considered umshado. Kuthiwa lo mshado lo is null and void. Zange be khona umshado. Umshado la imini noma sinishadisa thina. Hawu so ntambama ke uyaqala kumshado ke. Sesihambile. Qala wona ke manje ke. Nalalana. So consummated ke umshado. Kungakalalwa legally akusumshado. So kufuna bese kuyabuyelwa nangabe vele kunjani. Nangabe niyavumelana ukuthi kodwa noma kungavuki kodwa sesingaphila phela ngoba marriage is for friendship. Partnership. Sesawuhlala nje. Hawukalinjani mama siyaleli bandla. Bangiphikisa bathi hayi. Cha ebazalwane alale phela abazalwane. Phela ngathi mina ngifuna bese bahlala ngithi bangavumelana ukuthi njengoba kuvuka imgama. Asale senza njani na? Sihlala nje. Kodwa ke mabangavumelani kuloko bayahamba baye kuHulumende. Bangakayi kuHulumende bayasitshela bamtshela umshadisi wabo. Kunale problem aba-advise. Ngoba omunye mhlawumbe une-stress nje akuvuswa ukuthi une-stress. Phela na une-stress izinduku 6:30. Hayi 12:30, 6:30. Konke kuphansi. Kugcwele stress. Nase nikhulumisene kungatholakala ukuthi yini le nkinga. Mhlawumbe bese kuyavuka njalo umfana wami lo wadinga nje umthandazo wa 1 minute. Wathi uthe kuvukile baba. Ngathi sebenza, wasebenza vele umfana.
So ke make zungu lo mshado lona nase siuhlola sithi null and void. Kuye kufuneka ukuthi ke hulumende atshelwe lokho ngoba nguye lo issueisha izitifiketi. Atshelwe ukuthi cha la kuzange kulale umuntu. Bese kuthiwa lo mshado be null and void. Nase sibuya la ibandleni sesiya announce nathi bazalwane sababona boshada bosara na boy njengoba babashadile nje umshado wabo utholakala ukuthi null and void. Okusho ukuthi wawungekho umshado. Lokuthi null and void kusho ukuthi abashadanga labantu. So sebangacalela phansi bafuna umshado ngoba abazange bashada. Nile njengoba nishadile nje nigodlelana kangaka niyakanga. Nile nishadile ningagodlelani kakhulu ngoba vele isithako somshado lo. Nikhona hambi bathandekayo. Ninele ningakashadi anilali namuntu. Next week bazalwane sizawuqhubeka kulama slides ngiyibonele ezinye izandla siyibamba asiyibambe bathandekayo izandla. Next week sawuqhubeka la sifunde ke manje ukuthi uthini la okukhulu siza kubona ukuthi kuna two ama interpretations kulo angakholwa. Abanye bathi hayi nase nehlukene kusho ukuthi ufree kushada. Kanti labanye bathi cha usho ukuthi nje ufree ukuthi angamlahla. Indaba ye remarriage ngeke uyazi. Nase baphinde bafunana ke. Abe sekuthiwa noba bantu laba ke bathandana ku highly possible nabahlele emthandazweni phinde bakhumbulana baqhubeke nomshado. Kolisebo make sengithethe 5 minutes wena kanti ngethembiso ngizosheshe ngenikhiphe asithandaze. Sesibongile baba ekuseni namuhla sesifundile baba wethu omuhle size baba as a church want to abide by the word. Hayi ngema feelings ethu, hayi ngokukhulunywa ngabantu emhlabeni, but your word. That's why we are doing Bible study. We are studying the Bible. So help us, Lord. Help us kulento lesikhuluma ngayo. It is a thorn in the flesh of the church. Indaba ye divorce and remarriage. Sisize baba wethu othandeka. We don't want to compromise your standards. We don't want to compromise your principles. Don't want to compromise your word. So help us, Lord, we pray. In Jesus' mighty name. Amen.